If you've not read the Book of Mormon, read it. If you do so prayerfully and with a sincere desire to know the truth, the Holy Ghost will manifest its truth to you. Wait. Hold on, I'll give you the cue. Jak jsem četla těch 20 minut, tak jak jsem si zapisovala i ty všechny záznamy, tak jsem prostě cítila, že i v těch písmech je to pro mě dobro a že prostě to, co tam je napsané, že to je to, co mě říká Bůh. Я здесь записываю, когда получаю вдохновение или откровение. Когда я читаю книгу Мормона, она творит чудеса, она просто вводит в состояние любви. Ты сам начинаешь по-другому относиться к тем, кто рядом. Vím, že písma nás ohromně posilují, že jsou to náš kompas v dnešní době, podle kterého se můžeme řídit. Písma vlastně byla napsána pro naši dobu, aby nám teď v této době pomáhala, protože tato doba je jedna z nejtěžších. Че наистина това се е случило, всичко, което четох, се е случило и е било реално. Че наистина Исус Христос се е явил на хората на американския континент. Ու ես ուղղակի ուզում եի ինքս իմ համար ճշտեի, թե որ նա ճիշտ է։ Ես ուզում եի ստանալ իմ վկայությունը Մորմոնի գրքի մասին։ Մի քանի շաբաթ շարունակ չեմ գնացել եկեղեցի, չեմ ընդունել հաղորդությունը։ Ու ես դա արեցի։ Prayerful study of the Book of Mormon will build faith in God the Father, in His beloved Son, and in His gospel. It can change a life for the better. I plead with you to drink deeply and often from its pages. It has in it the fullness of the gospel of Jesus Christ, which is the only way home to God.